Da upratimo. Sopire. A, ne, umorio je se već. Gdje da ga malo povučem, da vidim kako. Evo. Gdje da ga malo povučem. A? Gdje da ga povučem. Drži ga malo na štap. Ne, sad samo mu lagano, samo ga lagano zamara. Mita, samo spustiš pa ga malo povučeš, brate. Samo ti polako, sve ima tu, brate. Ne, ništa to ne dira, ništa, nemoj tu. Nemoj. Nije. Digni štap u zrak. Ne, to, drži, otići, ej. Drži, otići. Ajde sad. Ko? Prijatelj. Gledaj fajboda, ja rani, savio sam ga skroz. Imao sam 3-4 puta kako. Wow. A kako ga uhvatiš, evo? Ja sam vamo bacao sat vremena, ali nisu izgleda tamo. Mada... Joj, stvarno da. Ha. Zašto si ga zakačio, šta misliš? Ako nisi za zadnje peraje, pa ima sloboda. Ali lijepo ga peca. Može. Vidiš ti tamo gdje je on volan. Ti otišao, ne vidim. Pravo negdje, eto tako. Ajmo. Tamo ga štap, nešto vidim. Umorio je se već. Ovo njega tu blizu, a nijem daleko. Ne smijem zaposlati, će mi da... Ja gledam šta zoveš, a vidim štap ti savijen. Dobar je jaran ovaj. Nešto je rekao macno, sigurno. Bio sam prvo tamo peci. Gdje? Imao sam ovdje 2-3 kačanja. A ti si tamo bio, jel? Aha. Tamo sam ja cijelo vrijeme, gledam neko baca. Ovo čovjek, mogu da ga pomjerim. Eto. Onda mu ne ode ugranje tamo. Navlači ga. Neće ovdje otići tamo jebog gata. Malo ga našpanuj mu malo. Joj, komadine čovječe, ej. Jevo, majko, koliki. Ne lažem svega, brate. Evo, znaš kolika je mrca, nikad ni u Oki nije bio. Čuj ovo. Joj, sile je jevo, majko, kad se pojavi. Čuo si, izvučem ga. Čuo koliko je rano. Uj, čovječe, kad se pojavi. Sad je sjeo snag. Jebo ga, otac. Bio sam ga dovukao doma. Ide 5 minuta već. Na vidio, šta, može pusti ga, nema se. Nek ide. Joj, mrcine, koliki je, majko, jevo. Ogroman. I sad tamo, otišu. Neki je, nemam kud.
Hoće se ponovo pojaviti. A? Sama granja tu, neću granjati. Jaran, vidi koji su tu. Evo njega ovdje kod obali. Ja, ali ima im više. Zna. Ja idem u granju. A? Evo ga, nije, tu je. Malo se nadzire. Evo ga, tu. Joj, čovječe, mrcini. Koliki. Zaperaje si ga, zakači. Da ga lijepo iznesem sad. Ćeš moći? Hoću ja. Ček da ti malo tamo ga... Ovo je dobar. Pa ćeš. Neću ba. Oni su morije. Aj, kako mi je otišao ružno tu. Ojde, da isključi sad da ga izvučim. Neka, psinoća, da treba pomoć. Samo ću štap jebim. Jesi evo izmorio. Ma joj, on je gotov. Ajde, izuz malo tam. Ide ovo. Joj, mrcine, čovječe. Nije normalno, koliki. Nek tam da ga izvučem. Smiješno. Neki bi kola. Hoćeš ga uzimati ili ga puštaš? Ma vidjet ću, pustit ću ga. Nemoj ga onda mrcvariti, samo se islikaj. Šta ću, nemoj da pojediš, to nema ja tu šta sa njim. Nemoj, ovo vidiš da krenu. To je šta? Jebo gotovo gdje sam ga zakačio. Gdje? Posio sam na peraj. Ali gdje si ga tamo zakačio? Evo ovdje ba, imao sam par kačanja. Vidiš, nema on puno, ti njemu pustiš, on ide gdje on na on. Jebote život. Sad ja to vam vidim. Jesi vidio kako kad zakačiš veliku ribu? Kako je našla? Joj sili. Kako sam ga ružim, da? Pa ajde ovako, par komada zakačiš i možeš pribor mijenjati mašinu i to. Odmah. Sad ti Jaran podrobio ovo, vidio je vrelo Jaran. A jevo, maj, kak sam ga zakačio. On se tako umorio Jaran, ne? Jebote država. Možeš ga dići. Teško. A? Uj, brate, je teško. Čuj ti njega, što on stenji. Ne mene pojdo teško, jebote. Čekaj da malo mašincu otpustim pa da zajedno probam. Ne veze mi taj ključ sad je. Neka. Laki ide on. Neš moći ga tako. Aj možeš ga pomjeriti čovječe. Ajde opa. Jebote.
Pa znaš šta sam meni? Gdje samo možeš štap iz ruke? Samo da ovo. Samo